nina nithu kanje ngizonitshela into eyi-1 wrong. Nithu akekho abantu abanifostile ukuthi nihambe niyenyanyeni niyofuna umuthi obizwa ngomabhebeza. Nithu nikhethile ukuthi nina nifuna ukupha amadoda wenu ama-love potions. So lento i-affect abantwana benu. Mama. Hawe mama wantu wenzani manje? Mama. Bayeke mama. Bayeke mama. Mama. Mama sizanula. Mama ungenalo mntana lapha kwapho uright la hlala la emkhukhwini wafela emkhukhwini bona le ndoda khona ikhipha amehlo kanjani imangele uphelile wena bakufakela nomabhebeza lapho kulobhiwe phe bona ukuthi lilithuso likhethile otsa dingaka la batla hore dingaka di lefe bomabhebeza kanti amadoda wenu nani azonijikela i-fault mama akekho umuntu okufostile kwawena ongithandisa thatha uzobamba umntwana uzobamba indoda kancane mama wena nomama lo njengoba umntana akhe ajola nomntanakho ningabangani singabangani nihamba inyanga besanda inyanga eqaleni kancane umuntu omdala benihamba inyanga inyanga inipha umuthi obizwa ini umabhebeza Manje umntana wami uzosamba ngisho ngenxa yakho. Samntwana lesilwane lesakanantwana manje okay ngiya-understand wena nomngane wakho benithathana niphana amabhebeza nipha amadoda umadlamini uphila kahle angifuni ukuthi ngeke yenzeke umadlamini mhlawumbe uzomnika umntanakhe ukuthi asebenzise umntanakhe umabhebeza ungaka ebhakedeni kwami angikwazi kumlahla uye lo mama. Hello, I'm so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and this is exactly all about Street Channel. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting, let's get much more the subscribe and the bell share the videos I want. But for look at Instagram, look TikTok, Lady Blue 080 #yes baby. Kiko palin latele look Facebook, Lady Blue yes baby. So today, but baba hulu, kingole suki batu baba hulu mona, kingole suki abuti banele kamona, but feeling kangwala ki abuti banele, kikuchelo luna batu baba hulu, kiko paliska jampani promotions akasa pocket broke, kiko pali making sure like yena ko tsona le shebong ha ba tlo ba trader o trader jwang le ba tlo tseba di ways or wena hantle trading e bua kang kena mo o tlo khona o bona ha ba tlo iketsa di sentenyana o iketsetsa jwang. So today batho ba baholo mona ke na la buti banele o tsamaya o na le girlfriend ai mona ska na le girlfriend ai ntho etsa lang gore banelo tsamaya le mme wa hae le Nosipho re tlile ha bona mona motho mo ke rata nka fela moment ukuthi uzivumele sizelana ngoba bowulwa eqaleni before singena kodwa sakhuluma nawe sathola sihlele phansi ngenye ukuthi angazi mina kwenzakalani. So batho baba uli today ska ngole suka buti sibusiso so o Lady Blue I can understand ukwenza lang athi yazi Lady Blue mama ngine girlfriend yami kodwa mama manje ngiyamtshela ukuthi girlfriend yami ithi ina 2 weeks pregnant athi so mangimtshela mama ungitshela ukuthi angibafuni labo bantu ene lo mntana loyo akekho sharp no mama ngimfuna athi but into engistressayo umama nomama ka Nosipho bayazana Blue ngikubona umama mahleka nomama ka Nosipho bashapha but sokuthi akamthandi angazi ukuthi inkinga yini. So my brother ngikupha ubuwe anhlanhle ngitlo khona understand ukuthi ubani kae kitla hlalusa wena osabu into zawo Molweni igama lami ndingubanele ndibhalele uLady Blue ngoba ndithandana nosisi uNosipho sokuyixeshanyana nosisi sithandana. Inxaki into yenzakala ithe manqela umama ngerelationship yethu umama wangathandi ndabona umama abe nomsindo ndabona ukuthi okay ibetter option ukuthi ndifonele iLady Blue sizoyazi ukukhuluma kahle ukuthi kuyenzeka ntoni because I can't afford ukuluza lo muntu endithandana naye. So umama uthi akafuna usisi makakuchazela ukuthi inkinga yini nithandana for isikhathi singakanani wena Nosipho? Nosipho sesina 3 months sithandana. Uthi umama akamfuni lo mntana because lo mntana anyimfuni vele I think anyimfuni vele anyimfuni la anyimfuni yebo anyimfuni noma ngathiwa how many days anyimfuni la. Okay mama nyani kuboskelwana bengimcorrect ngoba wena ku-email angithi mina ngifuna ukukhuluma into oyibhalile ku-email njalo bofuna ukuthi 3 years sina 3 years no sithandana 3 months ngoba bese kumangela ukuthi kanti iqiniso eliphi ngibhalele was 3 years 3 years nithandana benilala kuphi ebeloko efika wena ulala endlini mangiphumile hayi angiboni shemo baba kumele yazi le ndaba le emahanyana unalento emakathanga my brother uthe kule 3 years le bolo ungamfuni uNosipho angithi anyimfuni vele and into ebhorayo wena nomama kaNosipho ninokucoca nihleke so i-reason yini ngoba wena nomama kaNosipho niyazana noMadlamini yeah konje mangikasifani motho umuntu mina nguMagadebe niyazana wena noma Madlamini sharp so inkinga yini ungafuni ukuthi umntana akhe athandane nowakho mina umntana angeke azangene lapha kwaDlamini angeke azangene kwaDlamini uMadlamini akalunga ngakabi
uMadlamini nje akalunga angimfuni nje umntanami ukuthi angene lapha manje mina mama ngena kuphi anginandaba nokuthi ungena kuphi anginandaba nokuthi ungena kuphi angimfuni lo mama lo angimfuni nje kahle nomntanakhe angimfuni nje maniqeda lingilandela namakhamera ningilandela namakhamera sizingilandela namakhamera ngilandela namakhamera angeke azangene kaDlamini uyabaza abantu bakaDlamini banjani uyabaza abantu bakaDlamini banjani bathi baba ulanyani mama kancane umuntu omdala ngicela ukubuza wena Madlamini njengoba ninosipho ane ayine soloko wena bombona umama ngicela uthule umuntu omdala bombona umama kaBanele ukuthi akakuthandi vele akasangibonisi ukuthi like akangithandi unenkinga nomama yebo kwenzakalani benginokumbulisa mara mawuzojola wena nonto mawuzemjolweni niyenza kanjani uyangena kubo kwenzakalani like kubashaphi thina siku-backroom and usendini so esikhathini esiningi ngimboni kodwa nginokuhlangana naye bebachanyele ekuseni yabo mangimbulisa ushaya ibhomu bheka phansi njengoba uhlala uthi nizobhala ama-test ukusiza nge-homework kanti uyazi ukuthi niyalala njengoba uthi ukusiza ngama-homework ukuye ukuze la ukuze la nijoleni ku-high school manje uyakuthatha ufaka kwami hayi angiboni hayi angimbona ukuze namakhamera ngiyangilanda ngiza namakhamera hayi uyazazi ukuthi unjani yimangele ngilonge ukugijimisa ngikwehlisa ngikwenyusa ngilapha kanti uyazi ukuthi wenzani angitshela ukuthi ungene la mami wait okay yeah ukuthi understand because every time mina mangisendlini umama uhlala khona uhlezi khona nomama baphuza amatiye so I understand ukuthi today wait my sis wait kuphosa umsebenzi waka wait umuntu omdala nike nalwa yini noma khatebe okumambani I'm so sorry azange sike umngani wami lo omkhulu kabi uyazi ukuthi ithina sinaye besenzana emjolweni wethu lapha sijola khona okay maybe I think ukuthi yena benenzani mama ngoba angeke uzowazi ukuthi umuntu ukuyithelani bengisacela ukuthi yena kuba uyizikhulumelayo ukuthi why anganifuni because nami ngiye ndabona kanithandisisa umama ngapha nentonyana ukungibheka ngelinye nje na 25 na 25 wena 21 okay so umuntu omdala wangabafuni kahle into ethi singabafuni yazazi uMadlamini ukuthi wenzani anginamuzi mina namhlanje uMadlamini anginamuzi angithatha angifake asenze lokho angeke sikhulume lo lesilwane leso sibekela phansi kombhede lapha ngizoskipha nani phela mama asilangu kuzolwa la mama angikuzolwa la izinto zami uyangibona ngiphilanga ngiyavuka ngigqoke namagawuni ungiletha la ungiletha esilingweni we mama sisimoya njani umama makenje sihlala phansi mama uzokhuluma naye hlala phansi mama angilandu mama akho hlala phansi mama bathi baba uwait mama ukwatile manje ngicela sithule mama ngicela ukulalela wena mama kopalethule wena no mama kanti benenzani yenza ukuthi ungafuni ukuthi umntanakho athande nomntana kamakabe kakhona bathi baba yini into yenza kanjani into enza ukuthi ngingamfuni lo mama lo umntanami khona manje umntanami ukhulelisa umntanakhe mina nginalo umntwana kuphela bengikhulelwe lokho ngifake ama reason wakho ukufaka ubengisenyangeni lo mama lo ubengisenyangeni angisenyangeni lo mama lo angiphuzisa umuthi wakhona ngaze makuthiwa yini kuthiwa umabhebeza thatha uzobamba umntwana uzobamba indoda thulani kancane mama wena no mama lo njengoba umntanakhe ajola nomntanakho ningabangani singabangani nihamba inyanga besanda inyanga eqaleni kancane umuntu omdala benihamba inyanga uyinyanga inipha umuthi obizwa ini umabhebeza loyo muthi obizwa umabhebeza uyenza lo muthi lo bethu mama ngophuza ukuthi indoda yami ngithanda ingiphi imali sahamba nalo mama umabhebeza indoda kuyakuthanda ebengithanda nalanga phansi nami ngathatha umabhebeza umuntu wami angangithanda umuntu kodwa kumele wazi ukuthi iyajikela nalento khona manje anginamuzi umuzi wami uphelile uyahamba indoda iyajikelana iyahamba indoda yami manje nginababa ngenxa yakhe
wena ngenxa yale ngenxa yale mithi le wathatha amabhebeza Yo, so inkinga ke manje le. okay ngiunderstand wena nomngane wakho benithathana niphana amabhebeza nipha amadoda uma uMadlamini uphila kahle why ungafuni ukuthi umntana wakho athane hayi nomntana hayi mina uMadlamini uphila kahle mina bengenzela ukuthi akwazi ukuthola abanye abantwana ngoba unomntwana oyi-1 uzinyo bulala kube umfazi onezingane ungathi umntana musinyo bulala mama yo mani yo uyabona isidingo ongilethele zona ngiyasibona mama kodwa mama into engeke ngiyenze ukuthi ngiye kumntana wami akhule ngamsapoti ukukhula nomntana wami nomama wami uyamuzwa khona manje uthi uzinyo bulala uyamuzwa uthi uzinyo bulala mama wait bekaloku ayenzani umama yena abaloku akhala afika kimi hey nginomntwana oyi-1 hey uNkulunkulu wangipha umntwana oyi-1 so mama manje ngicela ukubuza something ngoba umama nina benikhaphana ningabangani bebanipha umabhebeza umabhebeza ni umabhebeza wenza ukuthi amadoda anithande kodwa loyo muthi mawuceda ukuphuza uyakujikela batho baba hulu kuyathepha le mama ethu unalesihlalo batho baba hulu kuyathepha le mama ethu unalesihlalo sebitswang ka umabhebeza umabhebeza ke isihlalo sebatho ba bontate mamelang ha o le motho wa ntate hlokomelang batho ba bomme bana le user dihlalo sebitswang ka umabhebeza o tlo tetela mo rata motho wa mo rata gato rata umabhebeza isihlalo so mama lo mabhebeza lo mani mthatha bo uyenzana amadoda amadoda indoda iyakuthanda ikunakekele ikuphe nemali kube kahle nje ekhaya kube ekhaya manje mina mama ngizoyazi njani ukuthi ingane yakhe bengasebenzisi lo muthi uyajika lo muthi yabona naso sowusebenzise kakhulu bese siyajika ukwenza nje ube nesidina yabo ufuna ukuthi ube siyahamba-ke uphinde-ke uphalaze ufuthe uyigeze nje njengoba nganandoda-ke namhlanje uthini njengoba nganandoda ukhuba bakho njengoba bakho hambe ehlanye egcwele ewunyawube abomabhebeza aba benu lithi mama wow la bantwana laba angithi abazi wena ufone ukupha ukuthi wawusabahle ungwana hawo awutlwane le ngwana umntana wami uzoba unyawube umntana wami uzoba unyawube ngoba masiphelile lento uMadlamini uzonika so wena ucabanga ukuthi ayenze lento enzele umntana wami izini uzomnika umntana wakho ukuthi enzele umntana wami umntana wami abe undinda sithubeni njengoba ethu uzinyo bulala nje ngicela nimeni bantu abadala ni kopa le emeng bana selesa so no le kopa bua le mama so kopa emampela mangithi nimeni niyasukuma nangihlekisa bengithi nimeni kancane ningani ngithe ngitsho mama uthi wena awufuni ukuthi umntana wakho mfana ajone nomntana kamama ngoba angifuni ukuthi ngeke yenzeke lento leyo uzomnika umntana wakhe ukuthi asebenzise umntana ngoba umntana wami usebenza kahle usaba ukuthi naye uMadlamini ngapha umntana wakho ukuthi naye asebenzise umabhebeza uzopha umntana wakhe wentombazana angagcina ukusebenzisa umabhebeza kumntana wakho yebo loyo muthi obizwa umabhebeza usaba lento leyo ngiyayisaba vele nosipho wena umama uyazi ukuthi unokusebenzisa imithi cha kasangitshele nakase ngambona so awazi wena anyeke sakutshela ngoba umama wakho ufuna i-benefit into efuna i-benefit imawe mama seyisenjani lento lena mama mama imani phela ufuna ukubenefit imani phela ufuna ukubenefit angeke azakubonisa anyeke azakubonisa umntana wami ngimangela uphele lo msebenzi umntana wami akasebenzi nawe wambe ungandela iziliko mama ngiyamthanda lo mntana mama ngeke ngimiyeke mama khona manje nithiliswele emakhemere hayi bo mama mina ngithi nje umabhebeza wakho nje mina sakuthi mama hayi bo mami-ke thanda umntana wami mama sizanulaka mama mama fisimoya mama siyazi kwakho fisimoya mama umama phela lo uyabona isidingo ngandela zona ngiyabona uyabona isidingo ngandela zona unjani umama khoma ke uyabona nje isidingo ngandela zona hayi lo engakuzaba inkinga nje umama wakho nje yo kahle mama kahle mama ifuneke into esiyenzayo mama lo mama lo Yo. hayi bo umntana wami uzokhula ekhaya njani kama kunje kanti umntwana la banele uzokhuliswa yini lo mntana wami fune sirathane la batho ba ba ulimamelang ke kopa o jetse mama Mami, nje serathana ngifuna. ke kopa le jetse ntho iwane le le thuso le kgethile o tsama dingaka la batla hore dingaka di lefe bo mabhebeza kanti amadoda wenu nani azonijikela yifault ya mama akekho umuntu okufostile kwa wena uyini ongithathile akekho omdala kangaka akekho umuntu onifostile mina phumani la kwami ngeke siphume sibalungisi lento angiphumi la akhona esiyakhona la mama zohamba la nomntana wami nomama umntana wami asindawo la awusesele na camera for ukukhuluma kanje hambani hayi hambani phumi la ungasibani
Ngisabenza ngizukela la hambani. Mama njani ungwethu isolution ukusenzwa njani la? Ngoba ngifonela ngifuna ukuyazi ukuthi ngizosizwa njani. Sizoziphumela. I-girlfriend yakho pregnant. Yebo, Njengoba pregnant. relationship yenu Umntanakho. Awusumntanakho Ngumama onengane. And manje ngiyeza ukuthi wawu mama nengane. Namanje sengiyazi ukuthi ayizukulunga lento le. Yebo ngiyasebenza. Nasiphi umama akalunganga uzobona next time ukuthi umama akalunganga. Ayi nami makasenje hayi angisamfuni masengizwe le ndaba lezi. Uyenzele uyahlala. Ezokuthi umama wakhe imithi kwasha kwacema. Angisasithembi namanje ukuthi ngidina ngimthanda kanje yile mithi le ngisebenzisele yona. Uthande ngimthanda ngalo. Mama make sekekhuluma kanje. Hayi. Mama make sekekhuluma kanje ukhuluma kabuhlungu. And namanje angisathembi nento. Mama kahle ngesimo. Wacela umezame. Yo awungeke mama. Yo. Awusindadala uthi wena uyinkwenkwe nje hamba. Hayi kunjalo. Hamba uyinkwenkwe wena. Akubenjalo. Hamba. Sabanjani kanti? Yo, ngiloko ngiyakuthanda umsebenzi imithi. Ende. Unuzonibulala ngemithi. Yo, unuzonibulala ngemithi. Angiboni ukuthi Okay, so ukuthi nje am-maintain. Mama. Hawu mama wenzani manje? Bayeke mama. Stop it. Bayeke mama. Uzosilimaza ngikusho nilimaza Mama. Angisamfuni. Angisafuni vele. Usebenzisa imithi njengomama wakho. Usebenzisa imithi njengomama wakho. Ngiyakuzama uzameki la. Ngiyakuzama uzameki la. Injani engane yakho mama? Yo. Yaze ngiyibona ingane nje mina. Uzani kanti maninji? Hayi mama. Bayeke mama. Hayi. Manje baba lo bantu abadala umuntu omdala mina sengizwile indaba shuthi nina nomama naniphana nelifabana umabhebezi lo muthi lobizwa umabhebezi ukuthi amadoda alithande and after isikashanyana lo muthi ngimthanda kabi my brother wait ngicela nithuleni angithi uze nami ngene ufuna ukuthi ungincede ngicela uye ukukhuluma kakhulu ngoba kuyaliwa mama kwenza ini ngicela nithuleni so mama nina nithu kanje ngizonitshela into eyibani wrong nithu akekho abantu abanifostile ukuthi nihambe niyenyanyeni niyofuna umuthi obizwa ngomabhebeza nithu nikhethile ukuthi nina nifuna ukupha amadoda wenu ama love potions so lento iaffect abantwana benu kodwa njengoba sekukanje obviously my sis wait uthomule wait kuba ngubuka obviously lento lena isiyenza ini ukuthi lo mntana lo umntana uzosafakisha ngenxa yakho Abantwana lesilwane lesanganamntwana unendaba wena mntana Sorry, sisungaphinduze nalabantu la. Bangaphinde bakufonele. Uze nabo la ngihlala khona. Uyasetha la. Wena ile mithi lo isebenzisayo ayikho into yaziyo wena Sizowenza thini? Umuntu ofana nawe hamba goduka. Hamba. Yo, usafa. Sisumoya mama sisumoya Ayangiphume mina lithi phuma. Ayangitshela ngaba one day rich. Yalitshela ngaba one day rich. Wena ubhizi. Sambe mama sambe mama bayeke mama usumdala uphela ugule ubuhlungu pipi kodwa lena ke ingaffect umntwana kodwa ke I think umama usisi nobhuti
thanda Angiphindisa wena khali. Wena umntana mama. Angisafuni next edibasana ngiyahamba Okay, Mama. Sambe mama. Nisale njani le meeting yenu? asambeni Mama. Le meeting yenu. Ngizofela emkhukhwini. Ngizofela emkhukhwini. mama no mama Yabuya. Haw, cela sikhulumeni ke. Ngoba sesimpe, yabona mina abantu abadala ngingezile, ngizala. Nawe mama manje sowuzikhohliwe, sowustressed kakhulu. Why uthi le jacket le yakho? Angithi umntana uphelela la. Why uthi manje Umntana uphelela la. Ulamabhebeza sinikene sesinemizi yabantu yethu. Indaba yakho uthina kunje uwe mama umameli na. Lokhu ngenzela into Ngiyavuma munjani. Awumameli mama. Ufunani manje la? Yenza into yakho le. Aba le ndoda kasidakwa nesesendoda yakho. Awuthule mama. Awuthule mama. Oh baba siyaxolisa Nkosi yami besiyathi laba siyaxolisa besingazelanga uzokuyisa. Yindoda yakho mama. Siyakwamda baba la wala Oh baba sekhaya. Umabhebeza. Hamba Awumbe indaba mama. uzothi umntana musindobulala. Hayi manje Isinyobulala yini isinyobulala? uzoyenza ke amsoso ukuthi wena like banele manje shoot sozosupport ingane yakho ngicela Co-parent kuphela. yes ngicela lento engaffectile ngoba ngizomchecka naye ukuthi usasupport ingane yakhe mama wena ngazi ukuthi sokuyi stress ukuthi uluza indoda or yini angisa understand ngoba masifike lapha sofika na uthi nizeleni ngama camera kodwa uwe Ngithi baze namakhamera bangithatha kwami bangiletha labaza namakhamera. Mama imofonela amakhamera. Manje ungithatha endlini ngihleli ungiletha la Ngoba ngifuna namakhamera. siyilungisa le. Ayikho into ezalunga. Ayikho into akulunganga lapha kwamuzi lo. akekho umuntu onifostile wena nalo Lapha yakulunganga lapha akulunganga. Bayofuna fela kule mkhukhane eboli. Mama wait ubisise nina ke ke ngwana umpithise ngibahlilele nami wena le mama le ntetho wrong nithakathe amadoda wenu ngiyama love Then into lezo limaza thina. okay shabiso mara ngicela ukuthi umntana wakhe abe there for yena ngiyayicela ngoba naye usisi ngizomcheck Unesho ukuthi umntana wakhe loya. uyazi Unesho. Ngineshow Unesho la nomntana. kule mikhukhu kuyangena kuyaphunywa la kule mikhukhu le. Kodwa loya wami ngineshow asiyeke le. Hayi, angeke ngifuni la ngifuni. Kuyalakada kawufela bathu Isilwane somntana empundulo kamabhebeza ayimfuni. Mama ungabiza umntana ngesilwane mama phela. Unganalo mntana lapha kwami. Alright la hlala la emkhukhwini. Bawufela emkhukhwini bona le ndoda khona ikhipha amehlo kanjani. Imangeni uphelile wena bakufakela nomabhebeza lapho kulobhiwe phela. Bona ukuthi lesingaphi namhlanje. Bayeke mama khona uzoyakhona la. Buka indoda yakhona idakile. Buka nabantwana bakhona. Buka. Ngiyagijima. Ngiyaphinde lithole imali. Lithole imali yakwami. mama wait khona into oyikhulumile naye lo baba lo udliswe uma Naye udliswe ngazodakwa phakathi nefika ubaba khona mbukeni ngathi sithunzela. Bhekani baba khona ngathi sithunzela basikadile. khona lento Basikadile lesithunzela lesi. nobaba la udliswe uma bebeza hayi yakababa Bonela mama ungena la baba kwaba. yakhe indoda yamshila so hamba usho njalo Bonela mama ungena la kwaba. Bonela uyasebenza Ngalo ungalisu. lokho Khona la makamera usukale kwakhe Bazokhona la makamera wakhe. afune ngoba ningabangani uyasho ukuthi indoda la uyidliswe Manje ufuna usitatile lapha uye Uthi umntana ngoba usima somfazi Uthi ngoba baqathile abantwana bami. Lesa school party walilo sipho smithi lapho. Uzobona naso kanjani? Lesa school party leso smitha lapho. Uzobona ukuthi mina wabona ngibona kanjani. phuza ngithi mame yazibona-ke abantu abanomona ukuthi banjani abantu abanomona nje bavudala bakhulumela Seleselo yini? Leka amabhebeza umama akhathi akasasakhona nokuyilahla amabhebeza. Ugcwele lapha phansi kombhede. Tuesday today uyaziphuzela Yesaselo ukuthi ngithenga ushukela. Ngithi Tuesday uyaziphuzela oh vele wena uyamthanda umuntu wakho from dala umthanda awukakabi nale feeling yokuthi usomthanda kakhulu i-feeling isafana isafana i-feeling ngiyasaba mina muntu omdala ngoba nje kuphuziswa umabhebeza makithi ngingamoshi relationship kulungile akunankinga mara wena manje uyaziphuzela nje time na time awuna stress Yeah, like, yeah, ngishabo, angina stress, right, like. hambani Okay, umuthi omuhle. hambani
hambani batho ba baholo ngicela niyekela hambani Sengibayekile. Angeke iphinde ilunge. Angeke iphinde ilunge. Angeke iphinde Ngimsupport. ngizomsupporta Ngizomsupport ngoba umntwana ngizomcheka mina usashadile uzovela ngifuna Yonke into ukukufaka. ngiyayikhatha manje. Hey, Ngisupport umntana nje kuphela. usathatha ubhuti wakho wamfaka lapha umntana kathisi wami. Mama imake wemama. School party. Angeke. Wemama. Angeke. Nisiqedile bukani sigqoka amagawuni ilanga lishisa. Nisiqedile. Angeke hamba nalesithunzi Umama naye. Uye mabhebeza. Oh, umama Umabhebeza naye. ungaka ebhakedeni kwami angikwazi kumlahla. Uye lo mama lo. Uyangibheka Wemama ngeke mama ngeke mama. uyangihleka. Ngeke mama. Yo, jwayelana. hayi batho ba baholo la bona re fella jwang tabe ya ubima bo mama ba fa banna bo mabhebeza and then no ntho hloko gore mama yena o nwile setlhare sa mabhebeza a nwa love potion bothata ko o nwa mabhebeza love potion so yena monna ebile a kena tini ya setlhare sa moteng ke yo mongwe ntate ena ba re le ena o fiwe mabhebeza so ke bona tshwere jwala ke ipotsa gore jwala o bo tshwaretse gore a se o mabhebeza maybe wa fotha mo maleng kapa ai a ke tse jwale batho Uyahleka uzofa kusasa. Baqedile. Ulithuna indoda yakho iyahleka. Salikwazi ndini esibhizi nama-Ben 10. Nali iphepha lami lapha lilungisa imoto. batho ba ke le rata ke tla le bona kaofela e taba e hae ntho ke e ratelang ke tlile ntho ke e thabelang le di-blue tshotse nnete bommeki ba ba itsamela dingaka ga ba itsamela dingaka ba le ithusona ba fa banna bo mabebeza monna mama mojeketse but ntho ke e ratang my brother bitsa se keng lady blue a ke sa mbatla ngwana mo bana ke sa tseba gore le ena ke tshola le ena so ba mo file gore ke no mabebeza but ntho tlo etsang o tlo rata ngwana hae o tla maintaina ngwana a sa hlaile ke a le rata kaofela guys pocket book shebang mo di-promotion saka TikTok Instagram lady blue #yes baby le Facebook ke a le rata guys and I'll see you in the next episode yes baby batho ba ba hula lona la ngwana le lwana